pui di si balikan ni. Dengar ya tu ampai di si ratu pura mapangewa si badi si sabue. We pure na manoko-noko si di si sabue na taro. Maka dia di si ratu kinro pole di si sabu. Na si bamo ki jajo ko pabare mana katapatan deko. Allah naburu mana ni tu lilimu. Kita menana sangidi tu lima lengi mo pie. Maka dia di si ratu usapa ko di si sabu ko kanto na pacama dia runtuk ko. Sapa ko Pak Ustaz dia tu ko gagah. Sapa ko pajabat kinro ko pole. Maka di si sabu dia ni ngak gagah. Syukur tu ko mapa belu onyi itu ya monro. Pai mari di mana ngaleleku. Asa wallah nang kaji tu lele mu buruk-buruk mana dia menteri di tu lima kanja je on roteh. Maka dia di si sabu tapi angkat to on rot di si ratu dia nang kau runtuk ko. Nasa kenro nasa ko celengan nama sigi. Maka dia disirat tu wah dia metoka gak ko tong kamuka yan niku ya igat tagi sorong ate matama nasa gisala jepu. Jadi usahakannya pegawi pas sidak kata na iya tu pas sidak pe na mo tu bija-bija na padecing itu tannya idi bawang pahami iya tu patola bala makomi tu Pak Bu iya tu ampai kebiasa sa tolak bala to iya na juma bawa kalau kutulo masigi di 5 sabu apa di 5 sabu biasa megang kana iya makoko siya agami na curi ni dia nagati kaluku di 5 sabu muni bawa putin baliung laso angin may palese na 5 sabu dia na lese mak buatang kami pelajari kehidupan kita Pak dia nama bela boleh ko tu iya ko makanjay pakasiwit na makanja padongat ta makanja tawakal ta masa di napakan ya bala po Allah taala yang katua gaga na paturu po Allah taala melo ni ko macawe ki maka ada musibah pa Ustaz tanya musibah idi metode ta syukur kegayasa waktu na makanja lakay na santai tu di siba lakay na makanre kasi saya na lakay na di na sampaja di nang kanoto matahaju to di manon to miba pakelo to li rate mati to. Iya. Sisa nama candri lakai dan apa moto matahari. Malah bilang subhanallah. Jadi pai. Iya. Apa pun memang ibu, tapakan jaki bate tak jaga lakai ta makoka. Pak ya torone makoka masoli. Tanya makun raya makoka masoli. Arone be. Apa 1:7? Ci dia rone pitu makun raya ditaban dia rone. Komisun nama sigi mo rumit makun raya kan. Tuli pepe italutong ni mato kumamaw lu tegang kalimatong ko mani sunarone be tuli maju tajagay lakay ta pa ya tu biasa Pak sandala minin na ulawan ni na tawe sapi ni na tawe bembe ni na tawe makoko na mo lakay ni na tawe iya may kapangalakay iya Pak may ganito ri katawana iya kuya tu anak daray dito to maselang iya tu janday bahaya. Dito kagok ko ya tu janda bahaya iya tama kamara natutu tanga napa mabaju ponco masalara ponco napa mapatu lampu napa nala HP napa tuoy napa maraka mati to agak aku pingin dinanya awe kelo padula ini yang jadi masalah. Ya namanya kami cawa, mereka kena. Ini bahaya Pak. Tantangan ini. Ini makoko mapatasela-sela itu matanak matoni lino. Yer metode na makanja pa kasiyang Pak ay. Kanya sukuru kidi nareko makanja mo pibere jamaah. Makanja ang kamo pananak bicu tu 5 ngaji. Insyaallah. Barakah itu. Makanya saya wasiatkan, maka dakaon na ajak bata susai pada tarupa tau salaman. Ini riasa rahmatan lil alamin. Biasanya rahmatan lil alamin sitongan na lokos ini na alange. Tapakan jaki, ajak ta susai pada tarupa tau. Pu imang, ajak ta susai jamaata. Magay, tau matau manca jimakmu. Baca calet tu. Tendre nyutu nama ke tu lilago mo pi akhirus salat lilawe. Iya,
aja ta susay na makada na bitya ko mancaji mako paponco-ponco ki bacamu de nakada na bitta palasi sampajamu makaran paponco-ponco aja na malampelada ketomato na kasi tendre-tendre ni pak maloloy tak de manang ni gehe tapi ini makmunge aja to ta susay pu imang napay taluaya na baca imang itu makaran aham ketuangan na roko no maji imangnya nasang kasyati mawa duha ang kami matutoy mapak na puji tu surat yan nali na baca tapawa duha ang katoto nansa imang inaatay na ito ni mawas samsi di na marigaga ang kasahaba na nabitanaka mancajima 5 taong mancajima tulikulu Allahu na baca maparotes makmunge aga na po dagi nasa ko dito ko mo cece mo macho coba kare Leya na sa gisuro. Hindi po mata baca niyong kota. Hindi na marigaga. Apa ya tu kung ko'y ibaca manyamang tinggal ipatuyo mani. Aja na tali rusura malampi. Lese mati di ka patuyo. Pa di ka mapalay. Tulimondo ni takkajan na. Agar may tabi ko. Makiro jadi mudahkan saja. Pamingatoye tu mak mo machikaw. Nasa sura pendek. Iko na pe maju na irita. Aga to si bisa mo baca. Iya. Tapi mako mati itu Pak ko masigi urus de nang kana malampusi sa. Pak onron na mito se tangit. Ya mito masigi itu. Panami itu pangurus masigi angka goncing Inggris, angka gonci pokka, angka gonci pas, angka to gonci polo, angka kira sa goncing Inggris, ang katu panitia Pak goncing Inggris, alin na mapatuki pas, alin to mapatulang, alin to masaring, alin to mapajalak dinamo, alin to mapatu radio, alin to mapasalawa, alin to bang, alin to kama, alin to memang cajima, obe. Katu goncing Inggris ya tu, pokoknya na jama manang. Deka mena bereng, ang katu tu gonci pas, citi mena jama, ang patuki pas bawa, yan ang patu radio, kosele radio, deka di sana jama leange. Ang katu gonci poka, deka na jama. Yami ko rapa itay nang ka. Jadi meto tu gatau suku Pak, mako memati ko agama yurus sa bara pataw Ang kato ko tu masigi magala maparotes de kasumbangan na. Ya ko rapa itay makay kasaran na. Sisa na kerja bakti te tading. Ang kato tu tau deni yo lilo kerja bakti nang ka, tapi ya nasampaja tay tading. Mako tu madupa-dupa memang, yan na rumah na nabitaro. Jadi sa bara memang patay moloy. Yan na ito nakadaguro ta kalisiden rin. Muasa gidi kumega masigi o kutu kampung yang makanja tapak na teh. Madodo miya ito ko tapak na teh kumega masigi. Pak deni tinule malalang yung loma berejama pa'y bago masigi. Mako mega di masigi mako ko Pak siyan retapin. Pak berejama na manitak din. Tapi de maro mo masigi ko di. Maro isaliwang. Siasap. Nang kamu 40 tahu Pak ilodongi doa bersama. 40 orang berdoa itu salah satunya ada wali Allah. Yaitu ampai ko masampajat mati teh nilau nabita 40 jamaah. Sampajat Jumat maka di manta Syafi'i ia pernah sampajat Jumat ko 40 jamaah mukim. Iya, kecuali dia metonagan 40 tahu aku tuh dia nama rigaga. Magai nasabah 40 umatnya Rasulullah berkumpul pasti ente terima doa nabi. Ada kekasih Allah. Ide itu ya tiasangnya wali Pak de itu nih matadra manangnya deh. Ada wali yang disembunyikan itu. Biasa-biasa tapi setiap malam dia bangun tahajud. Kanjak sampai jam penina dia gak tahu misan. Kata tu tahu ya minum kanjak sampai jana kong kamitai. Wah Allah, wah. Tapi dia tu kagak kodi. Ini tu sampai makanya sampai jasunai koki boleh itaro, pak koki boleh ijama dia kagak tahu mitai. Koki masigi biasa kamu papengaruh. Nah, itu. Usahakan tapi ya kode na tu lek jam koki boleh tajamami manu ko masigi. Pak ya ko meki tes itapat ta. Ya ko maringan yo ko masigi na matana ako boleh berarti malam-malam mamupat. Tapi ya komeki ni tetong matapai ko kampung ya ko subuh. Lawan ni masigi ko subuh. Iya na 2 Sabtu ko masigi ko subuh berarti 2 Sabtu tau makanja tapat. Pak Makri Profesor Dr. Hamka ya ko melo ko mita salang ya ko malap pa itaw.
Salang, ya komi tetap matapa, ya ko subuh. Apalagi mako Pak Golo. Namanya di mata pala kajian nila nonton Pak Golo. Dia na marigaga manontong Pak Golo tapi aja tabotor. Pak iya tuh tahu boto dia nang kena salama. Iya. Maka dana di kumawala, di kumatawa bere cocok ni dimu mak bereng tapi nalarangnya gamay. Pak iya tuh botorangnya Pak degana sesa. Iya ko api manrei boleh na sesa mo bolang. Tapi iya ko abotoran na mo bolangin lututo. Makuti. Jadi upasame man ni di tomatok pakanjaki bani sampajata. Tapakanjaki rampan na nyawata aja ta susay pada tarupa tau. Ini ustaz saya aja mu susay jamaah. Maka kita macara apa aja. Mapati ni tayo na tuli macara mamupar rate. Do, makiro. Bali bola aja mu susay bali bola mo mapuni radyo makaraja sadana na may matinro tau Bengkele mapangare-ngare motor, mates motor tangas na tau matinro si dapte bolana. Iya aja. Diba naro tapake lakay aja ta susay bayneta isuro macan ede nele di balanca bayne aja ta susay lakay ta makat di den jampang. Ito rone nako di na bahaya tuh. Pak Makuti ya rone nendre syahwat na sitang ngami otak na makan re. Demeto na normal Pak. Ini normal. Iya. Ini makunre tapahangnya nakap di lakay ta si jakiha aja tulimon ya. Nah, itu aja. Yan tu ampay napasang guru tayo nang kataw melo berhubungan na po ba pasurong ang makunray jalalong berhubungan pa bali-bali na mga tutong kikayasan maka bilakin na sempat yang jo lampu ketutanga dia pernah talak ay pat yang jo oh aja lalu dito gagawin ko ya ni gamaka deh maega aja lalu kakak nga jo lakak katanya di panan katu cendele man katu takay oy kapapasuron na. Ya nang kataw mako tu mak bali-bali bija-bijan nama tu. Aja tak kada magi ji anakku na cai podang ngada puluk itu. Mereka bicara na kong kesurong. Pasangi makanya perempuan itu yang doanya mustajabah. Itu sampai laki-laki serahkan ke istri dia berdoa. Saya itu jarang berdoa Pak. Selalu titip ke istri dengan mama. Saya kasih ibu. Kong kagagawa cinai tilo doang. Istri kadang doakan. Anak-anak kadang saya minta didoakan. Karena anak itu wali Allah. Yang belum punya dosa. Itu kira Soeharto. Orang hebat toh. Tapi Ibu Tim meninggal selesai. Habibie orang hebat. Ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat. Ibu Ani wafat selesai. Kehebatan seorang laki-laki bukan karena dia. Tapi siapa yang ada di samping. Itu kuncinya. Pejabat yang sukses itu Pak bukan karena dia. Ada wanita yang di sisinya. Makanya komeki mite arone mak baraka atutungan siapa yang paling tinggi kasih sayangnya ke istri. Pasti berkah hidup. Itu kunci. Ya nang ka arone to lipatar riba ini na pantasara sa iba ini na dito le tuju kong kanajama. Makuti. Itu rahasia kehidupan. Makanya upoda memang tapakan jaki. Makanya rata-rata kiai itu takut sama istrinya. Ya nana nak bayi ini nama makun. Kenapa? Karena ada berkah nanti di situ. Apalagi kuiwati ya sana bayi ini nanti panan nak. Fatmawati, Sukmawati, Rahmawati, Wati, pacicer ramai. Yan ang kalakay ng kawati ya sana bayi ini nasa bara ni nanaki gang kamati. Dia itu le salama. Pak enay wati ya mapangiwa mabukunan repi na selesai. Iya, makuti tasapa nih gare. Makunre Fatmawati pananakan, Sukmawati pananakato, Rahmawati pacikirato, Iwati malada pa. Dito gago ko makanja matoti wati alay punggawa. Akai ketua majelis taklim pokok na namo arone na cairi manatot. Itu kelebihannya. Pemimpin yang ada wati ujungnya pasti sukses. Iya. Itu memang wataknya tidak bisa ditundukkan. Karena wati itu adalah salah satu jin yang tidak bisa ditundukkan. Nama jin. Makanya. Itu ungkapan nama itu tanrana. Mutu arwane pak nang katau buku ingat atau kalsilasi. Iya. Maka itu pandrite. Guru tak mali itu cara mana? Buku ingat na mapaliswa nina lari layawa damu yakong kagagan aleko jamu mario pak nalapi mamatu. Pak bereciku sana.
Nang katau marani salah-salah, ay may gato to akala-kalasina. Kaya sa marani salah-salah, ya ko jok kay rita madani ako si tudang ng maraja. Tau makito aja tadang kasibaw ng kalasini. Magurito, nang katau malampi ang puto na pacandringan to. Aja mo ka maparesa. Iya. Paresa kare. Padam itu makunray, nang ka makunray mo pa timurese na jom podang rahasia, natala. Aja. Ya kumanipi timurese na tu magala po jay bali bolan. Iya, itu ulama kita dari dulu itu. Makanya napa itu nita modelnya nate kada makoy. Makanya ko mamolu itu malah talo igatu ya pita makada de itu gatalo makanya dibunna jimpe manang itu simbol manusia. Napa ipoda toki itu talo ko talo iti na mawi tilok ko manu na rangi manu na babbo de itu nanci manu tate mancajiti tapi manu na curi. Agama nana ya kung ka anakmu masalah pendidikan na kokui boleh petami pesantren kiai pemerang sifat nama itu dia akan mengikuti sifat kiai bukan sifat orang tuanya. Itu pesan. Kita pasti kolagame anak tabu. Ina deta pasti kolagame man rasa ki. Mega ni dui jabi toma-toma ko na patari jabi ke. Merepat yang kayak kalipongi ka agay doang ustaz kada ka mudupai ke. Ni game masuro ko makakadok. Petami pesantren ni na magampang. Maka naman dari baba cucu ni. Oto kapo memang mita patama. Wasa pesantren ni bengkele. Iya ko oto kapo tabaw ipapi patunarewa. Iya ko to puso mita bawa ipelni. Kulo ko mi batana nanto. Iya ko liway batana na padiri si mana igala cepa tu. Apa basi kapo me mata patama. Iya ko mapato memang ita patama dia ka padiri tu. Tapahanya jadi serahkan ke ulamanya biarkan dia mendidik. Takzimnya ke guru itu akan merubah akhlak. Makotiha. Ici dimi kunci na kehidupannya Pak. Tapakan jaki penghargaan talaku Indo Ambo ta. Pakanjaki penghargaan talaku Indo Ambo yang menyerahkan anaknya kepada kita itu mertua. Pakanjaki di akhlak talaku guru-guru ta. Insyaallah mak barakah itu ta. Itu saja. Saya bisa berdiri begini hanya karena doa orang tua dan doa para guru. Iya, Pak dongan mi guru ta. Dega aga Pak, ya nang katawa anak pesantren. Masuk oleh pesantrennya, nama tengah mak bayi nih, matangga malakai, dia berhasil, pasti kemasalahan dengan gurunya. Pada saat dia sekolah. Makotiha, ya nang tahu masalah si baguruna. Nasu, biasanya patiti, way matanna guruna nataro, macai guruna, karena akhlaknya dan penghargaannya tidak ada. Maka itu matu kau masuk, pasti man rasa-rasa. Begitu. Magai, Allah sudah jamin orang yang takzim ke gurunya. Ini penting. Makanya ajak sama bela malah dasar kau. Kemudian, upasan. Nah, sebab ini maulid. Iya ro nabita Pak Bu agan nameta curi. Iya komeki macuri sifat-sifat na nabita ina iya tu nabita denang kana macai. Denang ka. Maka dai guru atau pandrita ya komelo kumanipi si runtu nabita 40 sona 40 wanina aja macai insyaallah si runtu kana nabita. Tule ka paradeta macai 40 sona. Ha? Yo pui di kapang ka 40 macai seso. Nantat dua anak na nanoko moto na moto takajan na cai risi moto ya na ada pakasingon ro na macai topa na suro na lojo na cai risi pula na dio na pai bang handu na macai si suro na ma baju aju na cai risi pura baju aju na no takajan na macai si na suro lo mandre na macai topa pure mandre na talak bagi panena na cai risi lo masikola na milodi na cai risi itu kan pole masikola na tak lempar bagi baju na macai si tudangnya na manonto macai matindra na macai to ya deh kan. Karena itu tahu Pak kapatapuli macam seso. Dito gago ko eh. Ajak kami lo susah. Ajak sak baraki mendidik anak-anak dengan baik. Didiklah dia dengan hati yang lembut, maka dia akan menghasilkan anak yang lembut. Makom itu. Iya. Aja tepandre anu makaleleang. Anu halala eta pandrengan kita suruh mak bismillah ko memandre namo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Napa ninung, nabaca alhamdulillah rabbil alamin, napa semak bismillah, napa minum, napa si nabaca alhamdulillah, napa semak bismillah, napa minum, nabaca alhamdulillah. Makoro cara anak itu minum supaya tidak melakukan dosa besar. Yo pidi cica mitongkang. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ko ya sunnana minum bismillahirrahmanirrahim. Napa yinu sitago, napa baca alhamdulillah.
Ma bismillah siki napa sihinu napa baca alhamdulillah. Ma bismillah siki napa yunu ipatung ka makarru ya. Itu sunnah supaya kita tidak melakukan dosa besar. Makomoro bateta minum. Besalala runtuk tau minum pak. Timun na bake dok. Kana na baca ini. Iya. Jadi makiro, makanya itu sunnah dalam agama itu luar biasa pak. Hikmahnya itu. Meloki mandre, meki mandre bembe, woi nakana ka takana mustas, nakana ka kolesterol, magampa pak burana. Yaitu bembe pulo kunuru Muhammad, bersalan. Podangi pulo ko kunuru Muhammad ipancaji, ya pulo to kunuru Muhammad. Tama ko musiruntuk mencaji pak burana. Bismillah ki tanre dena mereka. Angka tahu alergi udang. Karena sungi uran apa yang kita baca kita suruh mandre sambil melihat. Dia na alergi. Alergi ikan kering ya tuh dipakai. Yang itu nak tahu pandai teh alai pak burah. Itu ilmunya orang tua dulu. Maponcok itu beres selang iban. Yang itu nak alai pak burah. Yopi di depan ni andre. Kolesterol. Takkan malasan emang. Itu coba nih gare. Tak tes nih gare. Coba tes itu. Dia nomor gagal tuh. Bembek meta Anda silakan. Saya dapat ijazah langsung itu dari Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Di Wamena kemarin dikasih ijazah langsung. Kasih tahu ini caranya supaya ijazahnya dia dari Lazar. Karena ini yang dipakai supaya tidak kena kolesterol kalau makan daging. Tapi harus yakin. Tapi apa bacaan itu? Makom itu tomatot tadi lo nimau ya gagai kong kagaga menandre nimau wijolo na bacanya salawa na panandre. Na kada ali alusuk na imondri pikasara. Ya mana itu na pakai. Anak mondri itu menatu mau taru ya mininaw ko makade mawari wasak dito. Ite gare tau jangangnya aga nandre. Anu masalah nak biar tau winalay nandre tapi dia nak kena mapat diwatan. Wai aga ninong o kumi benrangi mala wai ninong tapi dia nak kena malah sama kalilya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghina makanan. Napak baraka kung Allah Ta'ala kami kuwatan. Coba. Kung iroba makita. Yupi di sate na tayo nasam. Makapak diyo sa lasunana. Ano na makapak? Uy, capumi lima todo. Hawi. Okay. Tapi dito nakatopin rag. Kumiruma ko. Mabilo ko. Iya. Makanya saya kembali. Tadi. Ang kamu tuh pak dongan nabu kumili jagalah kayu. Agak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kepitu. Insyaallah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kepitu ko mangariba kepitu ko subuh. Dena leitela kaita insyaallah. Iya. Salam. Waram perang ni makut. Tapala mo to? Iya tapakan jaki je servisnya lah kita ya kong kay pole kantor langsung tapaliu ko popata napata sa pusapulu na matinro tu apa tinro na lakay ko popan na baynena 10 mimanne pada ko 2 jam matinro kon rotinro itu sudah diteliti karena leher ini adalah batang otak di sinilah pusat saraf sedangkan paha perempuan adalah kulit yang paling lembut ketika bersentuhan itu diterap. Ya to si torone Pak Burana makundra ke arona sebelah kiri. Ya kok masih saya makundra itu pasandre ke arota sebelah kiri itu rasa sakitnya hilang. Makanya kong katau manguriwa nini mana tuh pasandre ko dada sebelah kiri. Supaya rasa sakitnya itu hilang. Nega po torone manguriwa di bainena tu 5 tolen. Arone gimpeto iya tuh. Taresto panasa ngalin. Dito ka to pinra makoro. Ya, alhamdulillah. Iya. Ini penting saya sampaikan. Makanya sahakan tacuri nabi tasipakna, jangan cepat marah. Kung kagaga tapahangi jolo. Kemudian yang kedua, agak sifat nabi kasih sayangnya tinggi. Bayangkan nih Pak, cokin na matin roko wajujuna, nagonci 5 wajujuna supaya dia noto cokin. Itu akhlaknya Nabi. Melo igere agagay surit taran matara pisos supaya dia nasat dingi kulay gere. Dia narasakan sakitnya. Idi pu imang upasang ni. Ya komeki mak gere tatarome mani matara pisota. Ya ko makadedega bangku ku matara sore masigi panitia masigi mali. Ang kamu tu bangku ngibalu tata 3 juta lebih.
Bangku Pak Gere 2,5 juta agak. FDIK namanya. Itu pakai arak Mak Gere unta. Banyak dijual itu. FDIK. Ada Tramontina, ada FDIK, ada Bolarka 1110 Jerman, ada Cak Garpu banyak. Ada Cak Susi itu yang Jepang. Mega Turupana. Tapi yang bagus itu FDIK. Yang dengan Tramontina yang berhasil. 2 juta lebih. Tapi tak pakai talutok di tasai. Ya ku 40 misal tinggi Gere dia peniasa itu. Dan itu cuma 1 kali tarik. Ya ku parapakmu ini getam menrek langsung ada api bukunya. Itu tajam sekali. Yopi di bangku tetanya bangkung. Agak perak ya ki buah bangkung. Perak nih itu tanya bangkung. Yopi ro bangku memang to jadi boleh paberek. Dan itu zero karbon. Yang begitu kita pakai Pak. Aja nepu imam mali Pak ku pu imam apa di ulu tuh. 3 juta sitang ngamen li pu imam apa jadi. Masigi maliwi nala inventaris masjid pu imam makatan ya kota sele imam paliti bangku. Begitu. Harus dilengkapi Pak. Daripada masih sesatingi, masih semanu ikomegere, masih sebembe. Itu. Idi matotu masa, iya na tu ampai nabi ta kong kacica na suruh unu cica, cica mi bampa 150 palana. Ya kok dua bampa na mate 100 mage na sabak sudah menakuti. Kaya nabi ta boleh dibunuh tapi jangan menyiksa. Maki pada mi ko mak baja balik ki, idi patasi ko mak baja balik ki. Ta usahakan ni tahu jolo balik ben apa ta bajai. Aja ni baja lupa-lupa. Kisah bismillah muki, nampak terbaca salawat apa dia tu je tu ni bismillah ko bale Pak, dia tu ni gere balele, dia tu ampai balele halal bangkain nah, ya ko binatang haram, apa ya kene meloti igere to pa balele Pak manrasi ko meki manre laure, igere mana Pak, itu nalami dia cek dia tu ni gere balele. Kemudian Rasulullah itu adalah manusia yang sangat istimewa, magai Pak, demetoga jojona, itu Nabi tadi ka jojona. Apa jingkarinnya sudah diislamkan. Jadi itu sampai Nabi ta maka dan gini kita manipis runtu ya tahu nggak tuh karena jin Islam jin karinku saya sudah islamkan. Yang kedua itu Nabi tadi yang kena mengalih-alih. Dia kena kenapa? Karena itu adalah syaitan yang pengaruhi. Dia sampai itu tokong kata mas sampajan atau 5 ngalih-alih tahu dia na khusyuk itu. Patan rate nang kata mas sampajan. Ai tahu dia na khusyuk. Makotiha. Kemudian yang ketiga itu Nabi ta pakitan na layolo si balomonri pada. Iku makita layolo pada cara nama kita layolo lomonri. Itu pandangannya tembus ke belakang. Jadi ini tuh sampai Nabi kadang kena sampajan nang kata corok, kayak secorok. Terlambat yo kuni pintu na rokok Nabi ta napasan kata dari ukulo na pintu na perokok yo kalau kormala sap. Pure mak bersala Nabi ta makin Nabi tani ya rona lolo. Iya ya Rasulullah lebih tahu kak terlambat karena kita dia terlambat. Jadi itu anunya. Jadi Nabi melihat padahal dia menghadap ke depan karena dia melihat ke belakangnya sempurna. Nah pada itu Nabi takut giling dia nang kena giling uluna lolo watah kali tak putar begitu penghormatannya Nabi kepada orang. Yo pidi giling mo kitu makoi giling mako Nabi tadi lolo watah kali ini memako giling sebagai penghargaan. Gitu. Kemudian dia tuh Nabi tapabu ya ko si bawe tau pance joka si tandre ya ko tudang si batau matandre si tandre salengkana ya ko joka si batau matandre si tandre to jadi dega ga tau hinay tau newe si joka nabita karena selalu sama-sama. Nah, itu keistimewaannya Rasulullah. Jadi itu ampai tapi kay salawata ya ko masalawat mo kilo ko nabita baraka bu waleni salawat papa sempo dale aga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat 11 kali. Ya kau dia tu lek bacai, tabacai wal lail wasyams, kulon subra bil falak, kulon subra bin nas. Ya kau macala ai matan nas. Pitu menit melona tamu mangaribi tabaca to pa surah. Magai pada wai bosie dalek tatuna seto pandetata. Itu 4 surah dibaca. Apa ni to? Wal lail wasyams. Kemudian kulon subra bil falak, kulon subra bin nas. Ya kau kan anak masih sekolah yang mau tu na baca itu cerdas. Diberikan kecerdasan dari segala arah. Angka mana mutu hikmah no ko gamay Pak. Yan ang kataw mapat dilak ka mapat diutu magam papak buran. Aja na tandre oba aga pale ya ko masampaja sunna subuki alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua dinakan na ipadiutu. Ya to Pak buran. Ang kataw madari mangilu lakka na yatu tala pangupu ko masampaja sunna subuh. Alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua. Tapalak mo ya roto? Aponco mi Pak, ya matutu yala papalampe sunga.
Ya miko pejabat yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten, upasangi alam nasra rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua. Itu pesan Imam Ghazali. Tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ya kong kata melo pasolangi tidak akan sampai. Jadi alam nasra rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua. Itu sholat sunat subuh. Untuk para pejabat pakai itu. Saya kira ia no pengolongan nih Bapak Ibu sekalian. Lebih nak sejam ceramah. Magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Saya wasiatkan. Kode gaga tule mala carama aku mapamula pamulana latu capana. Syafaat natona nabi talalung. Kendroy apa? Sebenarnya banyak. Tapi apa no pudangi. Yang pertama. Ya kok bangi teh amma koki. Tabali bi bangi. Napa masalawa. Tabaca doa sesudah asar. Itu Nabi janjikan syafaat. Yang kedua, tabaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Laqad ja'akum. Surah ke-9 ayat 128 129. Akapitu ko subuh, akapitu ko magharibi. Insyaallah. Syafaat itu. Yang ketiga, ya kung katau mateta tasuri pak ganna isiratu tau masampajangan. Napa tasuru milodong itu dijanji syafaat oleh Nabi. Ko ganna isiratu tau masampajangan. Iya. Iya ko demo patulay as-salawa ki ak-kasiratu ko ni Jumat. Nabi juga janjikan syafaat. Iya ko demo patulay ya salawat taban na tapigan. Kaya na salawat ipakai ustaz jadi manibawang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad jadi manibawang. Ya ko sallallahu ala Muhammad salawat nuru Muhammad ya ko Allahumma sholli ala Muhammad salawat ala nabiyina. Itu. Jadi di mana ya kupure mas sampaja perlu biasa makanya baca itu sallallahu ala Muhammad akan sisa bu dari ke 200 setiap satu sholat fardu. Tabaca jolo innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa tabaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. 200 patung ke setiap waktu sholat. Makanya pas 1000. Ya kau kena sisa bu insyaallah syafaat itu bu. Dek topa tu nama susah papenak dingin. Ko 5 ringa papan dingin. Tidak diberikan beban. Iya niku maka da wede ule ya ustaz itu marepala da ka ina atayna na tabaca. Iya, tapala mo ina atayna to? Surah Al-Kautsar. Ya ko di tapla mati bawan ni. Iya tuh. Yan ang kasusah-susah tasadi talay pangupu yaro. Taulangi na mo kapito ka 10 insyaallah matan na papinading pa ya tu patanang ya tinanabita. Yan ang kaanana pacecera patarya tangaban niya itu tabacang. Tabaca ko 5 tanap patawaru tapalin na iyo kwaron. Insyaallah sabara itu. Matenang. Lakay pacecera niya itu tibacang. Maka dia bisa daw ustaz o kubana wala tabacang ka patapulusi di na patapino insyaallah. Paja pacecera niya itu. Tapi aja na idi pasabari pa migato tumakun rey alena na sabari na pacecera lakay na. Memang relaki na sa gamitan ng represukar kami itu tenne ko pati tiga panik mo paci di ko kami itu pakar ko napala manam makun ray maki itu makanja ya di raloto dan apa to layase ta aja. Deto gago ko to. Abi gato nga tumakun ray mako papa maka ko tu COD manam man. Mo masanggara ide to nanisang. Iman relaki na nasan. Antara yol jadi antara macan relaki na siba kurir di gasuro. Deto gago ko Iya, tanah songang ilah kaita. Apalagi ko caki ko makmay nila kaita ang kapakburan. Iya ko subuh Jumat pertama setiap bulan, akiburan way pelah. Taadu mengikuti arah tawak. Bacangin na asal nahu. Napatatatu kasiro ko tangan tapake magaro tabacangin na atay na pajat ni macan newe na pataka. Talingi la kaita ninungi napasisan na tino cede. Tabacangin na atay na mesti kasisan na inung. Denul le makbay nebe to rone ko yeto na pakai. Makanya di arone upak guru ki ya ko subuh Jumat ita capuri ko pita. Insyaallah selamat. Ayo kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.